Nongeye kubasuhuza, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri VPN. VPN abantu benshi mwibaza ati ese VPN ni iki? VPN imaze iki? Abandi bafite imyumvire navuga like kari myths yuko ngo VPN ngo itanga free data, megabyte z'ubuntu. Ese koko ibyo ngibyo ni ukuri? Tugiye kureba muri video, tugiye kureba uburyo ibyo byose bikora, tubaho ukuri kuri channel The Tech News RW. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore like, ukore share, shiraho na comment kugira ngo ujye ubasha staying updated kuri channel. Reka dutangire. Ese abantu benshi bakunze kwibaza bati ese VPN ni iki? VPN ikora iki? VPN imaze iki? Ati ese VPN itanga internet y'ubuntu? Hari n'abandi njya mbona bari kuvuga ati iyi VPN itanga megabyte z'ubuntu. Byose tugiye kubirebera hamwe muri video tumenye ko VPN ikora. Ubundi VPN mbere na mbere, VPN ni impine y'amagambo ariyo V, P and N. Mu Kinyarwanda ubwo ni V, P na N. Bishatse kuvuga ko V ivuga virtual, P ikavuga private, N ikavuga network. Uvuga ngo virtual private network ni network iri imagined. Ni ukuvuga ngo network iri ahandi hantu, ariko bitavuze ko aho ngaho location urimo ariho ibiri. Uvuga ngo ni network iri virtual. Abantu mwumva ururimi rw'icyongereza, ugenda usacinga muri Google ati ijambo virtual, uri buze kubona ibisobanuro byayo. Bari buze kubwira ko virtual ari ijambo risobanura ikintu kimaginwe ahantu runaka. Urugero, ushobora kwimagina umuntu mushobora kuvugana ukambwira ko uri, urugero ukambwira ati ndi Musanze kandi wibereye i Kigali. Ubwo virtual nyine ndakeka mwabyumvishe. Ni ukuvuga ngo virtual private network, VPN nicyo bishatse gusobanura. Bivuze ko VPN ikintu ikora yo ni ugufata location yawe ikayigira virtual, mbese ukajya muri location y'ahantu utaruye. Ese abantu benshi bibaza ati ese VPN itanga data z'ubuntu? Rwose simbabeshye mbabwira ati oya, VPN nta ikintu imaze, ntabwo ari ugufata ngo ijye guha megabyte z'ubuntu wa accessing internet. Wapi? Yego, hariho ama companies, ama telecommunication companies atanga VPN. Iyo VPN ishobora kuba irimo free data, ariko VPN zose ntabwo ikintu bimaze, ntabwo ari kugira ngo baguhe megabyte z'ubuntu. Ahubwo VPN ikintu bimaze ni ugukora encryption y'amadata yawe, cyangwa se gukora encryption y'amakuru yawe. Ni ukuvuga ngo ni ukuyabika, gushyiraho umutekano uhambaye kurushaho ku madata akuranga. Urugero rwa VPN twavuga, dushobora kuvuga nka VPN bita Express VPN. Dushobora kuvuga nka VPN irimo iyo bita Windscribe VPN. Ama VPN ahari ni menshi cyane pe, ni menshi cyane. Ni ukuvuga ngo VPN nayo ubwayo iba ifite server iri ahantu runaka mu gihugu runaka. Noneho iyo umuntu agiye guconnecta kuri internet agakonekta kuri VPN, ni ukuvuga ngo location ye ihita ihinduka ikajya ku server ari available kuri iyo web server iri mu gihugu runaka. Urugero, nshobora kuba ndi kuri internet na connecting aho VPN, nkagaragara nkaho ndi muri Amerika kandi nje nibereye hano mu Rwanda. VPN ubundi ni ikibimaze, ni ukugira ngo itange location itari exact. Ni ukuvuga ngo location itari ya nyayo, itange location iri virtual, iri mu buryo bwa virtual. Virtual iri jambo niba utari warisobanukirwa, turi buze kurikoresha kenshi, abanza umenye ngo virtual ni iki. Ikindi twavuga kuri VPN, ni ukuvuga ngo VPN hari ibintu bitandukaniyeho n'icyo bita proxy. Proxy ni ukuvuga ngo yo ntabwo iri secure cyane nka VPN. VPN yo ni ukuvuga ngo yo ibiri
iba iri virtual, yo iba iri secure cyane kurusha proxy. Ikindi twavuga ni ukuvuga ngo VPN ikindi kintu igufasha ni ukugira ngo ihishe amakuru yawe ku bahakazi, ku bantu baba bashaka kukwiba amakuru. VPN iragufasha kugira ngo uprotecting data zawe, kugira ngo umuhaka atabasha kumenya ibyo uri gukoresha. Ikindi VPN ikora aricyo nashatse kugira ngo no muri video y'ubutaha tuzaba turi gukora uburyo waka accessinga Meta AI, ubwenge bukorano kizwi nka artificial intelligence ya Meta. Murabizi Meta ntabwo mu Rwanda iyo accessinga web yabo baravuga bati, bakubwira ko is not available in our country, kuvuga ngo ntabwo iba ku accessinga turi mu Rwanda, ntabwo tuba tubyemerewe. Ariko nzabereka ndibuze kubereka muri video y'ubutaha uburyo ki wakoresha VPN ukaccessinga Meta AI. Tugaruka rero twavuga ku mumaro wa VPN. VPN ni ukuvuga ngo igufasha ku accessinga ama website ashobora kuba mu gihugu cyawe atemerewe kuba accessed uri muri icyo gihugu. Uvuga ngo VPN nkuko nabibabwiye icreatinga cyangwa se ikora undi muntu cyangwa se indi computer, mbese ifata computer yawe ikaba nkaho iyishize muri Amerika cyangwa se ikayishyira nko muri Uganda, biterwa na server wa connectinzeho, kandi wowe wibereye hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ako niko kamaro kandi ka VPN. Ikindi VPN ikora icyo bita ad blocking, kuvuga ngo VPN istopinga ama ads, ihagarika ama advertisement yo kuri internet. Ushobora kuri internet hakazaho kwamamaza advertisement cyangwa se kwamamaza, ibyo ngibyo VPN irabikupa. Murabizi ko kwamamaza kenshi bikunze kuderanja, bishobora kuba birimo na scam cyangwa se bikaba byateza virusi muri computer yawe, ariko VPN ikintu imaze ni ukugira ngo irinde ibyo byose kuba byabaho. Ese twakibaza ngo VPN ko turi kumva ifite umumaro mwinshi, kuki abantu benshi badakunze gukoresha VPN? VPN rero igituma abantu benshi badakunze kuyikoresha nuko ntabwo abenshi bari basobanukirwa umumaro wa VPN. Nkuko rero nta kintu kibaho kigira ingaruka nziza gusa, VPN igira n'ingaruka mbi. Ingaruka mbi zimwe muri VPN igira wenda nuko ituma network yawe igenda gake. Kuvuga ngo kugira ukoreshe VPN ugomba kuba ufite network. Ikindi navuga nka limit yayo, ama VPN menshi bagusaba ngo kwishyura. Yego hari n'ama VPN ari free, ariko gukoresha VPN kugira ngo uyikoreshe neza ama feature yose ari unlocked, ni ukuvuga ngo afunguye, ni uba gukoresha VPN iguze. Ese ni abantu benshi bakibaza ese ni ihe VPN nziza nakoresha? Rwose ntabwo ndibuze kubareka. Abo ngabo nababwira ko wakoresha nka VPN bita Windscribe VPN, ukareba ibintu byinshi. Nkuko nabibasezeranije rero, nababwiye ko turi buze kureba uburyo twakoresha VPN maze twaccessinga Meta AI. Reba muri video iri buze gukurikiraho maze ubashe kumenya ayo makuru. Niba utarakora subscribe, nongere mbibutse, kanda subscribe kuri The Tech News RW. Tuzajya dukomezanya n'ubutaha. Thank you. Ciao ciao.